Village man fibro te sa season pan kandon biang ka Sora International Half Marathon tementa kandai ka second Sora International Half Marathon 2023 ka first Sora International Half Marathon ada penlong hawar jar ar. Te kandai ka International Marathon ka jaka bastang kandai nampo mau kodok bat kan penkut pada hapo Sora ka banlong ka full distance kandai arpui kilometer bat kendon lang bat ka 10 kilometer bat ka 5 kilometer. Tinamta ka 5 kilometer kandai ka run for fun which is free namta baro ki bakwa ban shimenta bat namta ka arpui ban 10 kilometer kadon ka Meghalaya PRC bat ha ka arpui kilometer bade kadon ka elite category te ha ban siu ka by registration namta ka ne namta ka elite category ka de sanspa ban namta ki Meghalayan PRC kandai shispa tingka marwai te pnyo ru ka jersey bat bib number bat breakfast hakatu kasni beladap mare kan pulih ker kumkine kane ka second Sora International Half Marathon recognized daga Athletic Federation of India tela organized jointly by Meghalaya Athletic Association and Meghalaya State Olympic Association in collaboration with Directorate of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya te ka sngi ban mare ka sngi ka date of running jongane ka second Sora International Half Marathon gandai 30 September 2023 kan mau kadai live photorik jong panai September arjar arpulai te kane kadai ka form ngan sabu apo description sa check na po description man pendap ya kane ka form nomor pihak pendap online bat pihak ban siuru online ngatrai pinang hi man pendap ya name date of birth category baro te hangne la tho registration fee to pay online kandai elite category sanspa non elite category kandai shispa bat amta ka run for fun kadai ka 5 km kadai free amnot kam siu pisai player to collect their bib number and t-shirt phaban collect your bib number bat t-shirt aka arpo phra bat arp khandai September kan mamo ka race kandai live ho tarik September between 10 am to 4 pm papo nadu shipo baje step hadu saw baje janmit phaban lek collect ki bib number bat yo ka t-shirt napo State Central Library Shillong kan mau ba phaban lek kolek ka tukapor bat kin sapentip ya phi ba phaban wan ha ka tuka step ha ka posan baje ha po State Central Library hi ha ka lai photorik bat kin sa lejbu ya phi lang da ka boss nang tu hi kin pinbiang kin lejbu sha do sha mokodok ka starting point nam ta ka jingmara Sora International Half Marathon 2023 ka date kan dai 30 September 2023 tikidon a kategori ka elite bar ka Meghalayan PRC ka last date of registration kan mau ba kan dai 10 tarik September arjar apply tenam ta karon for phone made ka last date of registration kandai 28 September 2023 kandan laka jongka last date mo ang te elite and Meghalayan kandai 10 and run for phone kandai 28 September offline registration point is Shillong and Sora te bu ya ka offline registration point ru ha Shillong mar Sora te claim mention hai po Sora te to offline registration point Shillong and Sora te po Shillong te kandai be ha ka office jong ka MSOA kan dai pihak polo te salai yang tu lada pi kwa ban pendap offline ke age nam ta kine kan dai be khat pras nem shajarong as on 1st September 2023 tang garan for phone kin sha ya baro nadu khana e sha baro free ndre ya ka 10k ba 21 kan sha tang ki ba khat pras nem shajarong category kan dai man and woman the reporting time 5:15 kan dai pihak report apo State Central Library ususu tham auditorium bat kisah naka boss nang tu kin select on yapi sha do sha mokodok start time 7 am the starting point 21k category elite and Meghalayan PRC kan na light so player 10k bade orange route kandon ka jaka mo kan batai tenamta ki run for fun ka starting point kadai Chera Presbyterian School sha po Cherai de karut bade kadai mokodok to Sora ka best bha karut ban mare ta ka don metanga downhill ka uphill ka dunawa te ka budget bat ki price money namata kinong job pada kan mau ha naka elite category ki elite category ki yotang gitu ki ba la register yelde ha ka elite category ma te ka price money both men and women kan de first shilak second nyopojar third sanpojar bat kin ai sangut ki consolation prize 10,000 each sanpojar marway te baro kan poi arlak nyopojar te kan theru kumjuhi kaju ka price te nakamanta ki Meghalayan PRC markandai lakajong bari Meghalaya 21k te both
men and women nam tai kan tip chenrang ka price kan dei kumju hi first price kan dei 4,000 second price 4,000 third price kan dei 10,000 but kan ai ru I constellation kumban rutli constellation but ka price kan long 1,000 marwe and ka women ka ju hi then ka wan sakat 10k ka 10k bede ka price ka long kumju hi 4,000 4,000 but 10,000 wan balai kan ai santli constellation price kan yo mas 1,000 marwe but kan te but chenrang te ya ki age category ru ki age category nam ta ka 10k ki ai ba sausan snem shajrong hadu san snem but ya ki ba shajrong tam ya ka san snem kin don artli ki age category 45 years to below 55 years and above 55 years price money kan long first 20,000 second 10,000 third 5,000 kin ai ru ka constellation belong sun good but kin yo 1,000 marwe both women and men kan ai lang baro tenam ta ka run for fun which is free mo gane te yek tu ki ba khas house name shapo the first 200 finisher below 14 years of age will receive a gift kin sa I give yaki te am tip ka e ka gift kin sa I ka to sni tang tu ki ba hapo ka khas house name e ki ba mare nam ta ka run for fun te yakane ka link ngan sa bu hapo description sa pendap yiki tu ki ba nang mat pendap online Madi ke ba pendap offline pada nomor hangne krembu ya kejaka de pila banle nomor hapo Shillong MSOA kandon shapo polo pia banle shapo polo office tep gidon nikim don hangne krem mention te lada pinang man pendap online pe kabahaban pendap online te tangi ne kejing tip kubleshwan